perlu itu ya. Ada ke video untuk EFP atau ke video rekam dengan kalah kait banana leaf siapa yang mau perlu sangat bahagia benar tehnya ada king chili, red king chili, the hottest chilies in the world, my favorite king chili. Always. Itu pikat ayu, ini kan agak so. Ini, pikat kasapok kasih. Sekitin senong jung ya pikat kasapok tet. Kalau tet dah mengbang tu kalau tet tiang, dah semua kan agak so. Yuk bon anak yang jadi so cia, ini senong kondong. Ini tu, terlihat seungu, so mungkin, okay chili tu, baik, wow, terlihat dari dekat tepi. Oke, ini persiang pas lagi. Wow, wow. Apa dulu sih sembai? Saya ambil belakangnya. Itu. Wow, the best chili. Itu. Wow, wow, wow. Xanh pelat pakai sok sak. Wow. Kayak gitu. Wow. Wow. So nice. Dah serah perlu lagi. Bersambungkan dengan sop kasih. See. Wow, so good. Sar kata jeung bang kata. Itu sabar. King chili is the most dangerous chili in the world.
but it tastes good. It makes me hungry when I'm taking with this type of chili. It's one of my favorite chili in the world. Wow. Wow, truly dangerous this type of chili. Dah pun klang dan bam semakin buat persang aku mencari semakin marmlong. Wow. See. Wow. Wow, terlihat memang kalian. Insya tak along teh. Wow. 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 Mantap sekali kawan. Last piece. Wow. Wow. Oke, seperti perok kena support kasih. Pas kalau nggak tiang kebat senyap mahal hidup kita. Kebetulan sebelum film video jangan kapor. Teh nak kena kapor masih mengkabu naik kulai. Christmas basuk in advance happy iway. But senang tamai bakaman. Tapi nang yuk kaman bakal berkia, but benar-benar kamai kaji. Okay, but what don't subscribe, but share yang ada video. Kompilasi bon session.